Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sakulethela zona indaba ifika ngaso-ke isikhathi ke inyanga-ke ebophise-ke umgulukudu wakhona laphana-ke enkandla-ke obudlwengula-ke iy'ngane-ke ezithe ukuba ninganyana-ke noma-ke osekube yicala-ke elithe lahamba phambili laphana ey'nkundleni zokuxhumana-ke sekugcine kwavela ukuthi-ke inyanga ngempela-ke egcine yafonela-ke amaphoyisa ukuba-ke izobamba-ke wona lo mgulukudu obukade-ke uthi-ke usuzoqina-ke okwesibili kanti-ke ubungaqali-ke ukufika kuyona-ke le nyanga wona lo mgulukudu uthe usubuya-ke khona-ke okwesibili-ke kuchaza yona inyanga ibe inyanga-ke isifonela-ke abomthetho okungamaphoyisa ukuba-ke bezoyilanda yona-ke le nsizwa engumgulukudu-ke ibe isitholakala-ke kanjalo-ke ukuba namanje-ke ikhona laphana-ke esitokisini iyovalelwa-ke ngaphakathi-ke ejele mbukeli. Nansi-ke ividiyo yenyanga ichaza kabanzi ngayo-ke lo mgulukudu njengamanje siyabonga. Sanibona bafowethu, sanibona. Naku nje okuphuthuma kakhulu lana okusiphethe kabi kakhulu si-South Africa yonke futhi siyi-KZN esikhala kunye nabasenkandla abaney'ngane zasesikoleni ebiza imali elihlukumezeke kakhulu. Bafowethu usetholakele umuntu lo bekade eqile ejele. Utholakala laphi? La kumina la. Bekade ngiyaleze kakhulu-ke la bese sivele sesazi ukuthi kungenzeka qhamuke. Sitholakele nje ngokusekuseni asemlandela amaphoyisa ngicabanga ukuthi uDurban Central nawo lokwazi ukuveza futhi ukuthi amthole la eblockini yami la S10. Ekuseni nje ngisihambisa ingane crash ngize sengifonela bese ngibatshenile abantu basenkandla la vela bamazi futhi hlanga abantu basenkandla ukuthi le ndoda lena sengiyibona ku social media kangaka ku TikTok trender. Awu le ndoda ngathi ngiyayazi nje. Uzobuza komunye ngoba mina ngwasehadingi bafowethu kaXaba angena wasenkandla aze ngiphuma ubhenga lapha moya enkandla. Uzobuza omunye ukuthi pho uhlanganiswa yini naye. Okay, into engihlanganisa nalo mbhemu. Lo mbhemu wafika la ezoqina. Niyazi ke nani moya inyanga ke ukusiza abantu awuloku ubuza umuntu ipass special. Wafika la ezogoma lo mbhemu. Futhi insebenzo yami yabonakala ngoba ngimbone sefika la ekseni. Sebemdubulile ngama R5 ngingangeni neyodwa inhlavu. Mase sefika ngithi yandoda kwazi wasiza wafika uqhamukapi. Uyasho ukuthi begibela itekisi ngithi abakubonanga abantu etekisini into engiyiphawule kuyena bafowethu akazi ukuthi uyatrend akanawo nefoni uyena. Ngithi wazi wasiza wafika bese ngibatshenile vele abantu bangakini la ukuthi wena ngiyakwazi wafika la. Njengamanje indoda uye emaphoyiseni wena. Ngesikhathi ufika lana ngizange ngilonge ikubuza imibuzo eminingi mayefika la umuntu mina into engihlanganisa nomuntu inkinga yakhe nemali. Ndoda wena uye emaphoyiseni wena embilo sengibatshenile abantu bangakini ukuthi uzohamba. Kukhona insizwa kusanele yasenkandla elayishinga ndesikole yakamgazi la abanezitolo la eDalton. Bese ngimtshelile la ke ebusuku ngefikile ngomfuna lapha ezasesitolo kwathi usahambisa izingane bese ngiyalezile nje kubantu abaningi ngoba nami bengihambisa ingane ecrash ngafollow kwathi wakhona umuntu ongifunayo labahlezi befika phela abantu bazofuna usizo la mina ngiyalapha. Mengifika iyona lensizwa ngathi indoda usayindawo wena manje sakhiya la endlini. Sabe sifuna usalele bese ngibayelizileka abantu hayi nangempela amaphoyisa asefikile amthatha. So mina bafowethu into engihlanganisa naye lo muntu lwana umuntu wekade ezofuna usizo la. Wonke umuntu mangabe ezofuna usizo uyofika alithole la ekhaya. Andimbuze imibuzo eminingi kodwa mase sengibonile umonakalo wakhe hayi kuyaphoqa lo muntu bafowethu akaboshwe nathi sizele nami ngizele izingane. Bafowethu setholakele lo mbhemu namhlanje ekseni ngoku la endlini nami amaphoyisa amlandile futhi azokuveza lokuthi akuthole kumnotho wakaXaba ube semkhiyele vele semvalile sesimgadile nomunye umfana kaNongoma lana engibabizile laba umakhelwane. Afika amaphoyisa sawavulela amthatha ahamba kamnandi bafowethu futhi into engiyithole kuyena lento kulokuthiwa abantu abaphephe ongizwa nogodole mina ngibazi ogodole kodwa sengikwazi ukumsesha ngambuka lo godole. Lento ekuthiwa abaphephe ayikho lonto lo muntu uyawavuma amacala akhe lo muntu lona. Uyawavuma amacala akhe uwonile. So nje ukuboshwa nje akakhamba uboshwa bafethu umuntu owonile. Lento engenza abafethu ubulungiswa kakhulu ukuthi umuntu mangaba ngimazi efuna abantu angikuveze manje sengimbona ukuthi nangempela amaphoyisa abongile nkosamanconcoza. Baziningi kakhulu futhi igebengu la eKZN ukuba nje ukubulungiswa siyabenza ngaba sibanja kakhulu igebengu. Ezinye siyazipraise sizibiza ngobhuti sizibiza ngobani kodwa siyazi ukuthi abantu bayona.
Bafethu setholakele lo mbhema senkandla lo kade nikubeza izingane zesikole ibizimali. Mina into ebengihlanganisa naye ngangimqinisile wegonywa ngumina futhi indlela engamgoma ngayo iyabonakala ngoba phela amaphoyisa bemdubula ngama R5 ngalala ngakuziqathakela nje indlavu ngingangeni neyodwa. So nje bafethu ngiyaxolisa kakhulu kodwa futhi phela umuntu kuyithi kwaZulu mengabonile uyaxolisa noma ngaba konile. Mina ngiyasebenza angazi ukuthi umuntu angimbuze imibuzo kodwa ke ubulungiswa lobu sesibenzile ukuthi mephinde efike ebuyeza la enyangeni yakhe sithinta amaphoyisa asemlandile ke amaphoyisa la endlini bafethu Durban Central. Ngicabanga ngizoxhumana ke namaphoyisa angakubo ke konkandla mangazi na ke enkandla ke mina angimazi negama lakhe futhi kodwa ngiyakwazi ukubona umuntu okwafika la kumina nangenhlanhla vele ophinda wafika futhi hayi ke useboshiwe bafethu futhi akekho umuntu ekuthiwa akaphephanga lwambhema amacala akhe ngiyamthanda ngoba amacala akhe uyavuma ngazi ngize ngambuza ukuthi kwandoda lento yenza uyenzelani naye uthi indoda angazi kodwa nje amacala monke mina ngiyavuma nje alikho icala ngithi aliphikayo lwambhema futhi akekho umuntu amsongelayo ngimbuzele simbuzele phela imibuzo la endlini akekho futhi umuntu amsongelayo bafethu nikhululeka akekho abantu ezothi abaphephe ngicabanga ukuthi nomndeni wakhe vele uready ukuthi vele akaboshwe nje ayikho into eyinkinga bafethu useboshiwe ke umbhemu wasenkandla ulandwe la manje amaphoyisa azonitshena futhi nawe ukuthi anithole eS10 kumnotho akaXaba waseHarding usehambileke inyanga eyayimsizile wonke umuntu ngomsiza mengabe nenkinga isiade uphethwe ikhanda uphethwe idolo uphethwe isisu uphethwe yini angeke ngimbuze imibuzo methi ngizofuna umthedolo ngomlimi umthedolo methi ngizogoma ngomgoma futhi mase ngimgomile ngoba ngenza sure ukuthi ngimgomile njenganalo engimgomile ngenza sure ukuthi ngimgomile bamshayile ngama R5 ngalala ngemsebenzini la esebenza khona mengizwa esechaza la angingenanga neyodwa inhlavu zaziqathakela bemkakile. Ngiyabonga bafethu seboshiwe kumuntu ngiyaxolisa kakhulu noma ngingonile ngoba phela mina ngiyasebenza ngazi lutho kodwa ngiyawubonga no social media ukuthi ukwazi ngoba bengeke ngize ngibone ukuthi lo muntu kanti ufuna